Sve analize su nam pokazale da imamo prostora za smanjenje zaposlenosti u državnom sektoru uz istovremeno unapređenje nivoa i kvaliteta usluga koje ovaj sektor pruža građanima i privredi. Znači, ne radi se, ukoliko se bude radilo pažljivo, to ne znači da treba i moramo da narušavamo kapacitet države da pruža usluge koje pruža. Naravno da u tom slučaju taj proces ne može da bude ni brz, a neće biti ni lak. Nema čarobnog štapića, ni magičnih reči. Jedino uporan rad i jasna vizija, želja da na kraju imamo bolju državu, a jeftiniju, a sa uštedama, može da dovede do takvog rezultata. I radit ćemo na njemu uporno u naredne 3 godine. Kada govorimo o optimizaciji, mislim da na uređenje strukture državnog sektora i uređenje veličine svakog od njegovih delova. Danas predstavljamo i zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i to ću pomenuti sad i možemo kasnije na to se vratimo. Naslov zakona spominje javni sektor zato što jesmo izuzetno u njega uključili i lokalna javna preduzeća. Da njih nema, taj bi se zakon zvao maksimalni broj zaposlenih u državnom sektoru. Uključili smo ih iz razloga o kojima možemo kasnije da razgovaramo. To je zato što naša optimizacija državnog sektora mora da počne od njegovih sopstvenih kapaciteta i da određuje način koji je kontrolisan, ali i fleksibilan.